Good morning, everyone. ZPC की को आई हौजिक लाइव रिचार्ज इसागी नंबर सिदा कापसदोइनि को थाजदबा आइदुना इसागी वाखलोम द लेरे को अदुगा नहांगै अखोइना रिचार्ज हापुबदा कैशबैक हलक्तबदो कंपनी ना 299 मक लौबा एग्जांपल नि को लौबदो लौदेबा कैसु को GST दे के दे लोइन कखरकांदा मयामम लौग्रेनेबा अदो अखोइदि ngasi हलक्के हाइबनेबा को फरे उलगे को आई डायरेक्ट होइना इसागी नंबर दा 636411 then Reliance Jio ko 299 recharge continue isage pin name ko yengase okay done ko recharge successful 299 ki kapada 21.93 rupees se halakre hai tar akoina hangai kapu bada thaina ko sangi ko sida su message direct live ne se recharge successful hai hajanaba na tai tare Jio Pay dagi ko na simsu laire akoina na hangai lupa thaina ko 2006 sawai daga lupa taragi recharge hanma matam da lupa 8 ne ba changi do kai lupa 3 ne ba hena mangjari do hentai ko adu bodu mayam se tumina layeba adu hojik 299 gi hapada unlimited fange kai mayam na harauraga cashback emta lakta bi do ko si haraurisa tax ide duki matik kakhrabane ba ekhoi dane ba hena mangjai si ko ana kai dei pesa na halai no cashback si bo su yam myam ba si bu kai na wakhan da charang na do haidi khanjana bam leidana ko adu do si ekhoi na Jio company da 299 cha mak loi mak chang bana te hai tare eko mai GST ni khangde amani khangde loi yawgrabane ba tax mayam se ana net ka sidi yam honge hai tare my recharge sidi ana atai tai mayam tax nung mayam do handa halaga hojikti cashback oina sista halak pane 21.93 kai se yam paisa ne ko koina ngasi phau da halakti hai tare